Hello friends, kita support di channel jonga anasus napi root trainer kiji. Aku play pi boro kita support 8.2 arah tam subscribers. Aku play si puni pi boro sampai gane hadu kod gane video ngai kai pi kuno bende weightlifting. Aku play si bon. Kuma pilih i menta ngi ngah black snatch. Snatch spa 1 kilo 4 sets. Menta lagi leg spa kilo kita di warm up lalu sanpon 20 kilo empty bar ngale warm dengan nasi spa tan ngale yang kalau hap nom tu dia di ngale yang never give up ngale dia ngale yang si spa tan yang dia ngala dia di empat ngale yang no mana hab leg sausage dia betul kan dia bela pindah kan man give up so easily dia di ngata hab leg squat kan dia marga jempang ka kusiu jonga kendiat teng la yus no down ewu ni ram new ram uyara be pigno no around 10% ka bor pi pan pin lam perform ha pa prevent ki injury ki ko siu ki jong pi tek mo pili yi ka grip yo ne ba pin bat yo no ba kam de belong too wide kam da pi bat close kum ne ka ne ka grip jong pi ka ne rap yu spine pi ka yara pun support da pi bat jan kum ne da wide kam mat jong pi ka relax di sepercaman badi kene ke wide ka close grip ka support di hang ne nomor ke weight ka sting plat ngale kene ke post squat ha ka last reps ngale post squat kene ke weight ka dei 160 kg ka set so bar pat ngale speed reps aju ke weight 160 kg man ha le light set 3 reps Temta 160 yang ala 160 untuk Arab teh ke balai ram te ngamla syu ngala pos kuntu ngamla syu kala fail to ngala kane ka di snatch pull means pull ya kane weight sejong to ma pull to with speed kan te entang ala 90 kg 90 kg ng soka jing sting pelat ma te ispat kilo ngale ispat kilo dan ispat kilo perform 3 rep to light up ma te adin ispat kilo ngable ispat kilo If you on train weightlifting, pilawan one train, barengan ya udah mesko yut center, dia dengar tu ngat overhead squat mah, overhead squat lightweight 40 kg, 40 kg ngalet speed reps sih kan push bahagian hips dan jat full flat on the floor, tu kan, continue 4 repetitions. Ya kan exercise pat yang good morning yang kan GM good morning. Ya kan exercise ka work ka lower back, ka core, hamstring, glutes. Ya kan exercise ka one of the best exercise kan. Tapi mentap ngale bang ko lower back, tang untuk ngalai sets, ngalai hyper extension. Hyper extension kan ka yara ka lower back jumpy, ka core kendian. Ya ka main ya ka glutes ka yara kendian. Hamstring kemudian nomor pidang di position tambah ya ke hamstring glutes ya ratang around 10 to 15% ke 100% ke work ya ke lower back di film try kene te dempak kene ke set kepala ngala bu no nomor non kam shoot to dumbbell tentang lateral raises kene ke work ya ke deltoid muscles te pilih kene ke bas ini pibu aki accessories exercise ke accessories kene hyper extension good morning lateral raises ne piko at grip kene ke pangale rope climbing for grip strength kene papi hold kumto it's very good te kene ki exercise de banat haka weightlifting ro de banat dia mencuri atau di clean jerk, snatch, back squat, front squat,
kini very important. Nama tangim lah ban grab. Accommodation kementoy din. Ngai play pi berok dola support ikan channel jonga ama. Ya page pila highlights pila subscribe. Ya page. Kadang ni support cucu. Hakan video ngai ni kita ngamne. Play pun, ini tinggal 24.